ngiyabonga zindla mafa ngibonga ukuguqa nokumenywa uNkulunkulu kulomuzi wasemlandweni kuyenzeka uthi ngosuku oluthile ngesikhathi esithile ngizobe ngisekuthini kodwa ungaze wafinyelela lapho ngiyakhumbula enye inkosikazi iya esabatheni njengoba kuyisabatha lapha eMlazi mayisendleleni ibheke ethempeleni kwasekuqhamuka imoto ebiwe imoto ke bangcwele mayebiwe ayihambi ngejubane lomuntu ophilayo ekhanda wahluleka lo mfana ukuyilawula le moto yaphaphalaza yamthatha lo mama ehamba ngaphandle komgwaqo ikhanda laphonsa ngaphakathi emotweni isidumbu sayisadindiliza lapha nensizwe yakandlovu lapha ya mawunyukele embumbulu kunethempeli okuthiwa kusothandweni maye eseteksini iphuma angazi noma yaphuma ngaphambili noma ngemuva kwetekisi ithe mayingena emgaqweni yathathwa imoto ithempeli silibuka ngasenhla kungifaneleke bangcwele uma sengiguqile kuba ngiqale ngibonge kuNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Nkosi ukuphefumula ngibabongele nabangcwele bonke uNkulunkulu abenzile baba ingxenye yenkonzo kulomuzi wasemlandweni kufanele ngabe sisebuhleni esikhumbuzweni sikaNkulunkulu wethu uthi ngolwenkosazana uNkulunkulu womusa ngenxa yemisebenzi eminingi abanye bethu idingo zemali bangapha emakhaya ngike ngahleka ngesikhathi se lockdown somvalela endlini kuthiwa abantu abangakhonzi uShembe Mdala Manazaretha ngiye ngisho lento ngithi ayikho into uShembe ayidalile kuleli bandla engenamsebenzi sasiguqa emadokodweni bangcwele siphumele phandle sithi sontweni amukho omunye umuntu okholwayo wayekwazi ukusonta kwakuyithina kuphela ungena endlini uthi siqalo somthandazo ukuvuka makusekuseni nezingane zakho kube sengazuthi nemshawo yendlu iyavuma kwaze kwaba liyakhululwa kancane laze lagcina likhululekile njengoba nje amaNazaretha kuchithisaka emhlabeni wonke etho lwethu unyazi ngifisa ukudlula esihlabelelweni sokugcina ngicela izwi kuNkulunkulu lenkonzo yesabatha ngoba liveli ekuhlakanipheni komuntu aliqhamuki futhi lelizwi nasebugagweni bomuntu kodwa liqhamuka kumnikazi womsebenzi abesethi mfana thana Nkosi yethu zemakade
lapha esitimeleni kunensizwa yezwe la kwamaphumulo eStenga okwakuthi mayingena ekhoshini yamanazaretha bisiyanengwa kushumayela laba indaba yethu-ke ayizwakali kumuntu ongenazi indlebe zazi ukuthi mayikhuluma insizwe esitimeleni ingezwa ukuthi kuthiwani ngelinye ilanga wayikhumbula uNkulunkulu yalizwe elilodwa enye insizwa imile yayisithi ubuthi mawuficeka uthi shembe uyofika ushembe ngaleso sikhathi abe siyakuxazululela inkinga ngelilanga lensizwa yayisiye living ihlala lapha kwaMashu yayisiye living yayekhaya kwamaphumulo yafika yathatha izimalasi yayozingela kwakuthi mayisekhaya isona sport yayisikhonzile ukuzingela ithe mayisehlane izimalasi zase ziyayivusa inyamazana umzingeli ke uyele agijime ngemuva ukuze angalahlekelani nezilwane zakhe zahamba njalo zixinile inyamazana yazi yafika emgedeni yafika phonseka phakathi nezimalasi zaphonseka phakathi yafika nalensizwa phonseka phakathi emgedeni bahamba phakathi emgedeni kwagcina kuphela ukukhanya kwase kuba mnyama wabona ukuthi sekukhona ingozi wayeseyayibiza waphuma wathi mayephuma ngaphandle komgede wafica elindwe indlondlo zathi ziyinamathela ingqanga yalahla ilahle kanye kuqhasha amazenze yayiqeda zonke kwasekusala yena ubuthi shembe wayesethi we shembe kade wayesebona phezulu emkhathini kwehla indoda igqoka ingubo ezimhlophe yathi mayiphezulu kwabo yehlela phezulu kwakhe lenyoka qede wayeseyikhomba ngomunwe inyoka ngaleso sikhathi yabhuza impukane wayesephendukela kule nsizwe ibingelela wayesebuza ukuthi uyangazi ukuthi ngubani wathi cha ngikwazi wathi mina ngushembe amen amen ambutshela abantu emhlabeni ukuthi usinde kanjani size
umfundisi untini wakwamashu ongasekho wayephiwa inkonzo sisebuhleni bamaNazaretha uthi insizwa kaXulu yayisebenza esilaheni lapho isebenza khona ntambama iyaqoqa inyama ibisiswa egunjaneni elithile elibandisayo nelibanda kakhulu kunalapho isuka khona isicapha sakhona sasiyingozi masokuvalela ungaphakathi ngoba masike savala ungaphakathi asivuleki bangena ke beyifaka inyama kwagcina sekuselena yedwa lensizwa kaXulu ithe mayiyofaka umkhono okugcina sadadeleka isicapha ibhekele iyobeka inyama savaleka yathi yabuya isicapha sesivalekile ikhathi zokushayisa ntambama uma ke bangcwele kushayiswa wonke umuntu usuke ecabanga indlela ekhaya walungwa akekho obona ukuthi uXulu akekho phakathi kwestaff waphunywa walokho elibekile ithemba kwaphunywa wagcina ebona ukuthi akunginakalele wayesekhumbula ukuthi khomshembe maNazaretha ingcwele siphathe kahle Amen. indaba esikuyi inkulu wayesethandaza kuNkulunkulu wethu asemqalile amakhazi uyaweza ukuthi ayangena emzimbeni kuye ayikho into engasabandi kuye wayesebona phezulu kwehla imbawula yafike yema phambi kwakhe ikhihlika amalahle wayelokho ephenduka kuyona othi singaphambili othi samacala othi singemuva kwaze kwasa kwathi ekseni base befika bevula kuba bathutha inyama bayibuyisele emafrijini asesilaheni esitolo bakhangwa insizwa ngaphakathi yaphila kwamenyezwana wafika umlungu omkhulu nama supervisor nama foreman akhona sonke istaff safika waqala wabukwa njengaphakathi liphansi igazi lakhe wayeseeza wafika waphuma uthi umlungu uyaphila Xulu uthi ngiyaphila basi uyambuza ukuthi kwenzeke kanjani ngoba umuntu ovaleleke la kusekusene ugodo wayesethi nginoNkulunkulu ophilayo ubani uNkulunkulu wakho Shembe ebusuku wehlisa imbawula bengotha yona kwaze kwasa usho phansi akubonakala ngisho umlotha ukuthi kade kukhona imbawula beko yasezulwini Amen. wayesephenduka umlungu waphendukela esitafini wathi niyezwa wathi niyabona yini ukuthi uNkulunkulu enibakhonzayo nikhonza uNkulunkulu abangenamsebenzi nangu uNkulunkulu wenu engabe niyamkhonza uNkulunkulu onendaba nani uNkulunkulu ozoninakekela abezwanga abantu ngoba indlebe uma ungayiphiwe ukuba uzwe ngeke uzwe size
basebenza lapha ngaphakathi enkosini inyanga yezulu bamakhosazana bayaklina emagumbi nonke akhona endle kodwa khona into ebaxakayo zonke izinsuku mabevuka ekseni bezohlanza amagumbi bathola ukuthi lenkosi baba mkhulu umbhede ushikizekile elenkosi ilanga umbhede ushikizekile yayisiyabakhathaza lento ukuthi ngoba ithina sivalayo ithina sigcinayo la endlini lembhede ithindwa yini base beshaya itoyi ngolunye usuku bathi namhlanje asiphumi asizuya kolala siza sibone ukuthi ubani ongena kulamagumbi afike enzini yayisingena inkosi inyanga yezulu yathi bantu bami sekulungile manje seningahamba niyolala bayidoja bayilinda yangena egumbini la yavala basala baqhubeka bahlala bafuna ukubona lento bathi mabahamba ubusuku yangena indlondlo yomusa kungena uBombela isitimela samampondo wafika wangena egumbini lakhe wavala ngemva kwakhe aqhamuka inkosi ilanga uzandla zinamsebe njengelanga wafika wangena egumbini lakhe wavala ababange besakwazi ukusukuma la kosofa babe sebebanjwa ubuthongo obukhulu balala khona lapho ekseni mayivuka inkosi inyanga yezulu iphumela kubona abalele ibisiyabavusa mayibavusa ibisithola inkosi ukuthi konakele ingqondweni zalezi zingane wayese ebiza abanye abantwana basekitchen wathi abalethini indishi amabhola alingene lezi zingane kwayileyo wayiphathisa ibhola la esandleni kwayileyo wayiphathisa ibhola la esandleni mangikhuluma ngebhola ngikhuluma ngendishi yenameni wayesethu asiphume baphuma bathema belaphandle kwendle inkosi yayisikhomba phezulu emkhathini inkosi kade kwase kwehla imvula yayehla yayingene izitsheni zalabantwana athe amanzi mayise egcwele yayisithi inkosi waphuzeni bawaphuza bathi beqeda ukwaphuza base bebuyele esimoyeni sabo baphila njengoba kade bephilile bebefuna ukubona ubani laba bathinta umbhede sikade sisebenza imini yonke sithi siyafika ngosuku olulandelayo umbhede unakele abanikazi bawo uNkulunkulu esiphambi kwakhe eNazaretha igama lithi Shembe igama elikhulu emhlabeni nasezulwini sengizohlala phansi emaqhunwini inkosi yayisemnambithi yayisipha abasemaqhunwini usuku olulodwa kwase kuyamenyezwana makuzofika uShembe kuyamenyezwana kumenyezwane nasezitimeleni kumenyezwane emabhasini emateksi la nje kuhlangene khona abantu oyiNazaretha ufika athi kuze uShembe njalo madoda onenkinga yakhe akeze lwaselingena lolu thando kwenye insizwa yakwandawonde emaqhunwini yayisizilungiselela ukuya kuShembe iyobika indodana yayo eyahamba yaye eGoli iyosebenza ibuya ngiyabuya lwafika usuku uma
mayifika inkosi emachunwini bayeza abantu uyawenza ushamba umsebenzi wonke awuzele khona sebeyeza abantu bazozibika uNkulunkulu wethu nalensizwa kaNdawonde ilibamba uhele olunzima amaNazaretha namhlanje ukufinyelela enkosini akukho lula khona ingane engake ngayibongela iyaxoxa intombi yentethelelo ithi mina angikaze nginikele embengeni selokhu wahlala esihlalweni uma ngifuna ushembe ngifike ngimthole inhlanhla kazilili leyo shembe siphambi kwakho indlala shembe siphambi kwakho amsekho phambi kwethu sibonga nje masimbona sibonga ngisho ukubona isigqoko sakhe ungambonanga yena nokuzwa iphimbo lakho ungambonanga sibonge sithi siyabonga Nkosi ngiyayikhumbula insizwa kaShezi ikhuluma ngale ndaba esikuyo ithi amaNazaretha kuza isikhathi la uzothula ushembe bese ePine Town wena uguqela asimnakanga sambuka njengomprofeti oyikhanda yena kodwa namhlanje sekunjalo uthula inkosi njenganansi nje esonto uhluleke ukufika kuNkulunkulu yayisihamba lensizwa fika libambuhele yaphumelela yayibona inkosi yayisiyibika inkinga yakhe baba nginenkinga umfana wami selokhu wahamba wayegole ufuna umsebenzi akabuyanga wabuya iminyaka seminingi leyizwi maNazaretha inkosi kubusisa yaphumisa ngene ukuthi anginikwa ngisho uvaselini anginikwa ngisho amanzi inkosi ngikubusise noma ngithandazelweke uhamba uyazindla ubuyele ekhaya thakwe sikabhadakaze ebusuku kwangena ucingo lubalise lolu cingo yabona ke ebusuku ucingo liyanqeneka nami nje angulibamba bambe ebusuku mase kulenthi kakhulu okunaloko ngivele kulicishe ngiyibuza ukuthi lo muntu ohlanganisa isikhathi ucabangani ngihlushona ukuthi ubuthongo anginabo kahle umuke wangiphazamisa ngilele uyaphela u3 hours ngingasabuyi lobalisa lolu cingo wathi yaliziba labalisa walibamba mayelibamba kabingelela kayibuza impilo ubani ongifonela ngalesikhathi ungiphazamiselani ophendula yathi ilowo okade ukuye emini abacabanga abantu bonke angabacabanga ake wayakubona abekho aye kuyena uyedwa inkosi yamazulu nomhlaba Amen. alizizwe ukuthi ngampela uyena kade ngiphambi kwakhe abeselehlisa izwi ibisithi inkosi ungathanda ukukhuluma nendodana yakho usasanganiswa ukuthi ushembe inamba yakhe ocingo uyithathephi uzosanganiswa manje ukuthi mayithi ngingathanda ukukhuluma nendodana yami indodana yami useyithathephi uthi yebo ngingathanda ukukhuluma naye wayesathi bamba kancane wayinika indodana yakhe ucingo yathi sawubona baba uthi kodwa ungihluphelani kangaka ungikhathazelani kangaka awusabuyi ngani ukuze ekhaya uthi baba ngiyadabuka ukusho lamazwi engizowasho mina ngisekho maNazaretha siphathani kahle siphathane kahle thina sisodwa uyothokoza ushembe